Share the video, let the video go. Let them say. They not be
Molti dentifrici smettono di proteggerti dai batteri appena hai finito di lavarti i denti. Ma Oral-B continua a farlo. Con la sua tecnologia esclusiva crea uno scudo attivo per una protezione 100% più efficace anche dopo aver lavato i denti. I don't go down too much. Why? I get this it on later. Annie. Ah, okay. Make me a bon. We need to do. Oh no, I wrote to tell you what you do. Mommy, si. Ciao. So you can get that because then the manager na the manager de te ma wari emi je get the get of is ni ka fi agana lega. Wa here wa bota o wa be ra me bi je me ma e de do gbe o. Why me like me mana gbe eri me ge ni. O ma understand. Wahia wa bebe nege kai wahia wa be eduzola nehere saloba no ria fian gbe nu wa we ekpeti uge na bo ya adubo gun awi amagwa ma be gun abugwe no do gun ye mata ni amosto guje boy gun aruda me eyan seti gbe o mi ame igbina na ni wa gbina be ekpeti uge kedere adenia Ogi mebo Asaboro mie. Asaboro we ye domani igugwani ya. Iye hema guje Boyi. Ije Boyi no ro no je 57 years ibo ogwo kao. Una bise. Wena ya bi senu pa o me ma hian tewe. Asaboro ni me ya la live video na ni me wa ya ho wewo. Ime mie wede. We Umwemi okpala dia we mi na ewu ewu je dagbon ma pa ewu ewu je dagbon we ime emio ewa ge video we ni nwe aliyan no waje gwogo wa no be pe je gwogo wa ya da me video ni se ru da me mieso no ta and wa ni gina oni makame wa enwe na no mu gwa ru da ogwo nyoto bodu nu eta ogwo ma no po ma je so iro pale lo majiko onlebo guta Ruda manibun ekenemeje evani manayati egwori ya support we evani anata Asaboro ugukin ati ebo me honu weti mebuwe gay ameno pobi do na ehun pe ma bege 57 years ni aya bu wa ni gwa gogojo because wa won mi no se ni na gogojo e ma ya fefe ya ba de ticket ni ya wa jo wa ya wa ya ban zinki kwa via aluminium me via yogo me ya wa ya via jo ni abi na wa gona so working ya gbin 25 million ni awere gbe ya renovate wa ni awere gbe ya change over to their states so we ogin ya gbe 30 million ni awere gbe ya change ane oge but ogi me ma change iwa ko to sun iwo to na ke mo kun wa o wa gi ma ko to mo egbo ma ya bo ni awa be yin 100 years ita mo salobo ya wo ma na se ne pa Asaboro ni ka no water pa o Ujerewe me ma dwe ki gebe buna. Me ma vi ibie ki hori ewebo we ma ije wo mu mere just ma dwe ki ege. E ma ya gbasha wo be Belgium. E ma ya gbe be Holland. E ma ya gbe be Germany. E ma ya gbe be Denmark. E ma ya gbe be Norway. Uwele ya. Uwele yo paje France ala mamu wo. Ina gbogbo edule na wo gbe adi wa. Eken we wa lele nikin me bia fi mo ne me ke ale lono na o because yan de yan gugu bi o me va wo je bi o yido yan gele wi ya bi yido e ma me ma gbasha wo lele ni hia me ma be do ke manyashi Asaboro egui o wa je pe o pare geni o pe ani o wa la we bona MC no ben MC ni ja gbe eri e ja ro unu de to pe ani yera gbodene na yon ga o ki MC ya fefe ba de se levo edo ora be webu e ma ni na ga ati o tan ya gipa ga e boyfriend we ga no Asaboro o tan ya gipa wo se bejo we na hilawa wo be deporte o pe ani but matter magbon ni o mi ne ni ya fefe ije boy no ye 57 years ibo wa e we kin ata 57 years ma gwe ma de ma ko imoje iyen hin ri be go alona eje is 23 years wa ge ba eje san la iyen hin san la dia pakara o gwe 27 years ja bo ko ni je 80 years ja bo wa
egena ya hiore oh we Asaboro webe hiore webe je 40 45 years na wujena webe ya hiore because it's so we 30 something years you say enough the pitch my vajema 57 35 abi 37 abi 40 years wujena rima we ke wa se eji me ari eko igban una mwe sagwe be guguru again ukin numure una munne utami agikpa no go cross area France abi no ke France go cross area aja mu ani we train nana ya vibe we Nigeria we moere we je gwere gbe ya mo bia ne nana ebie ne agwo kpe ani gira agbonia ise ka egwu ne we je ja moere a egbo ni ya logu we na don't know imate oni go we gbo because ye tagwe Asaboro te we me bo gi sunu na in akedo kama megwe since last year okay gbalama wo pe nu la lama ni negi mo bori live video o sie rudigi gu egun gi bu ode gbu e igi kama we nu quick awunu we una we je boy no ro out ije boy wa idogugun a ije boy no je 57 years kan wa esuzi wa idogugun a ra e barista wa dogugun e barista bu ode o ma saga we because I finish a video na ne be do pog emi no ta o ma target sa obu ogwe kama we nu quick awunu we ma be ga mi yan gbe gwa pe nu ani my sister e de no set ave video ni ya do ya gbo we can ita gbe Monica la gwa gbian la gwa de yera bi aye amamie kia e tu we zuwa be ni meje na ni me seti mu la dia be petu we ita eki agwe azie kokuba jo ni sazie duwe amamie bobo we wa do ate the family megwe bebo he bebo wa be ro be tu eju wo hu we mu ebo wa mu salobo ti lo si wadigi ene jagopo jage mi ne bojo pokin obogi ogi ne ki ogi ta lokin ono esan na bebo du gwa man esan na bebo ugazo gege badima o salobo be ni kawo guwe akon de utame agbipa boyfriend we ga no be bejo we be turn na la dia because e mana wa emo eni be ya we gwa davi mu adogwa gwa ije boy je 57 years kan wa just so he jairu we je a we ni go na ya kan wa be gana we po ogwa no we boy no we boy ni biju we mo la dia ni ma bege de amegin yan na wo wa du we na zete amupa Igo nukwa be no way. Amamie myopa na ja mu ne Charlie Brown. Nukwa be bejo umunu tame agi pa okege unugie. Nukwa be Switzerland. Amaye nu moni na. Nukwa be Italy, Torino ebo nuga aje America nu moni ji. Nu ya kwa be no way. Nukwa be Germany. Va mu ejina Giabe abega ebe gbo da ugwa ni me boni abega ewuje boy buwa ya be jealous abega ewuje boy jealous ya gbe bedroom slippers ahen ewuje boy gbe bedroom slippers we giabe abega ogwe sister me ma bere doro wi well ibe tv ro bi we because when ma bega be na bi yan we ladi ato akpon me ni wi yan we se eri me be gbina no gi me na be to kama me gi we se eri o no nia o ma understand my sister man, we want your passport is in Morocco. A passport no ya se Morocco na ya viemo via me London. Ona ya viemo jes ko na ya deli moto vogwa imoto vuravuri. Bueno gwari yeke. E taja no ri yeke moto be ba no road down. Ije koje my sister because we can oga imo we ma bege men water bu ze dia o yi wa soni. Oga imo we otio oga lovely. Iwa pe every time. Iwari no manoro no mama no rofo agwa mi boyari oni gwa mi boyari oni ami ya ni pe gege Asaboro gume no watakpa yen nwe manibu ma akpariana ma ege bi na ria be kin akin let me tell you one thing I got a video nuna gwene bi ati ege era ne gatiti uwe no la no ka bo gboda fun tun ese uwe no gbe ni gbe jipise uwe je be ro video no we na gwe megwana because you are so jealous Julie Dalla yan ti Rudemi la no ma denu una so record yan era be me na yake era ni me na yake generate
una swa o wana tami me gugwe na Asaboro a rekodoma ime kama mani go gbobi won okwo ni setting we abugwa no ba una bi wene aga me fe ko agwa tu ugwa dogwe we fa ugwa amu lekian le gboma berio gwa esike gboma berio e gboma bokuna mabega miya abiyan gwe gwa geni na abiyan no work bina ni yen na no wa uja sa ni any masse no hunwa na the truth of the matter be that. Now the truth of the matter be that emi ni me mie bagbon ni me mie ni me na doje 57 years ya bo wa ya lerun nu Asaboro da Asaboro ya ti wa Asaboro ya ti ija lerun o we ga be mie gbo ikas 100 emi ni me mie be wepo ni mere na na do mie we 57 years e me doje abo wa Asaboro tu we ami gbe me do ba we wepo e ka ko me ka ma me na we ya lawo na Asaboro we ma fi ogwela Nigeria. Mebe gbog inu ekpono be ki mebe je Nigeria me be je be na jijoko wa bet ogwo amamio tame agbipanu Fred uri eton e imajaji gwa awokan e ba mo enia we kwedi 50 we kwedi egin abugwa abi ogwo gi ehun wo gi ehun na abi e bo Fred we ga no abi wa be ya mo e bo re jo ni go ma be e bo Fred we ya mure Jamure ive ni abeka mi aba webo won understand me na me agwedene na ebo gbi me wa be gbi me o salo boati me won understand Asaboro must you talk must you insult person because agu egun uwe mi no ma keke agu egun uwe baguta uwe nu meni uwe nu wa mi egwa mariela de mi teme na kinani this one a shameful thing. This one a shame. Moon at the shame. Do with your gang. Make una the shame. Why you not bring the toto come out? Uwa zua. Uweni okeke nwe ladia. Na gboya miwe. I was so shocked where I do atage. Devin what I be iye ki odo imi awe we mwe ladia. Iye ki odo imi we mwe ladia. Do ladia no de. Be no ki se na nia. Ete nenemi yagwinye o agwe nenemi o shame on you for you not to bring that pekus come out when we mamula dani okeke ne ko amwejo you understand okeke ne ko amwejo wa committed rubbish man na wa titie iwari we for wa na ruda okpa go we buhin understand nugwana begoria wa ajo pugwa wo hia je gbugwa gbegba ka mo mani gwe oko ekenurie na ema o ma gwa nugwa ya adu ekie inyo biegebe nugwa ya anya nu ema ya be fake infinity saga wa gweri no infinity saga picture emagu we mu latin we ona e boyfriend me na kina iya dozas fake infinity saga dozas wewa anya nu we ma wa gwe infinity saga no. Okay, we finish a picture finity saga ladia, umamu ladia. Egbe finity saga no ya mu go ju ohun, ero pamagu we fi oladia. Aga igugwa we baguta. We baguta, nenu we fi oladia. Uwe no sio ene no gugwe. Uwe no sio ene because if no go sio be no release ya. No gugwe we fi oladia. Esto sio es friend oge. Umudiania uwe adafon tun uwe ni aro wi ewa uwe ni asaga to death because why you are jealous umami egbodo we mami e brother ni solo yan ti abimi yan ti we mami mo clean for her okon no lo organic cream why ni go na ya other organic cream ya e mani organic cream when ni go ni aja kinwa when ni go na ya kin organic cream did you know how much people used to sell organic cream when you go na yakinwa. What understand? When my belly okya clean for her. When you go aro wiwe. No me na bo bokan. Amatie bone, o ma jo doga bokan ma gwe gwa isun atie bone. Because that man will think that we o bokan o ja ju gwa bone ado asaga be expect we. This is your own what we know mareba because we waga igbomo ma o ne bo ye do aiju gwa bo ye ogwo police no ma mo se ba na weki ozije baje
Emi ete me ga irun agwa ne why do zije baje why o ye do pe lati yan iku emu gwa. Since how many 8 years now we ke gbe Monica ugwa ya ni gbe ye ke waje e Monica no gbe oro down. Are you people not ashamed of yourself? Okay, me ni kwe amu me. Also na me gi yeti gwegon when is it? E gweti mu ama me no me. Because they why focus ya hu pa no wa bring come and da wa ma setting. We den here the we are here we no ma mo lati here. They too we mu we lati en we do talo nu we na go about there. Who we me bedroom me na go na. You know that for me operation show your bed. See my bed. E bed ni bi na kin yo wa ya ni me. Abi agita ya be bed ni mo hu. E bed ni me bi na kin kin we na de na slemi we. Get bed me see my bed. Omo hu we bed. Operation show your bed. Wa be show a bed wa. Di ma bed yo. I say time I no get about operation show your bed. E bang na be bed ni mo hu we bo. Wala go wa ke ma gele be bed ni mo ogo me mo hu. Then I know my beg wa wata na je wa gbe arule dead because beg me te me gari. Ogwe bang we bed ni mo hu. Won da Asaboro call. Vi me say Nigeria. Mana mi ri me mo wa ogugwe me do rent. Du we mo pa o. E ma do rent o ma understand. Ega gwena mu ma ne tani agi pa mu ari France abitori umweke France ide no do ba we be glass no na agbasha we bejo eyan na mo piani na deport today na piani ehira gbon we wo te wa arewe egbo piani ke do pari agwa ni won na ra we o mari ene oni gi wa pa no wa te Charlie Brown mu una wa tem agugwa gbon ba avie agapu wa de o wa do robi o ma Asaboro ohon we do live video we do arobi me even don't know where. Yeah, don't even know where they know where. Then they don't know where now where. And you know say now don't know where 57 years ago. I'm just okay with it. Iwa go. Iari Nigeria ne kehu ila wame. Ani akia be ari ogwa ibe baba biye keruda. Ima gbe ni kao. Eni keke ebe gbe me. Eni keke ebe gbe me. You understand? So nu la go. 57 years ni aya bugwani. Iwa egbe wa oko mejo. Okwe ama gujo moru. Okwo ma gujo moru. Es igo menijo for negbe mekun. Ya kun. Ya boy. E marie ge. Ige sagi. E marie. Ni mo ge re 10,000 we no dori 100,000 me. Wana dwe. O si ene da. Iye ya ni dwe. E dak mi abe no gwe gwaje na Asaboro ere yaje. Ari ya no gwe tana we e ya deba wona wesa na wese. They no matter where but they look their life. Whether they support you or they not support you, only a problem. But I just tell you, say, where got me and in support when we go. Aluga get the better, my sister. Aluga or Ikebe. Aluga get the better. Ete make him me goji. Iwa me ni goji. Ikwa bomo. Ikwa bije. Ikwa legbeme. Ikwa jene no wa. Na me we can account. Or easy to use 8.something million I can wa. Or 8.6 million can. Oh, you're one here. Abi we go you one. Oh, you're one, my sister. Imam way ya bobe and your way make with business. Near yari so tall second. Ne come moon ne pay in Nigeria to tabeja ye velegame. Ye velegame ati. Je no quad. Business na erita loti meme dotie ijije. Ije no bije. Imami ne doti oni. Imami ne boti oni. Italo we business no. O mother, ya velegame akun lato legane. O lato ato ije no kwa. Ye me biscuit in the store. God ye me biscuit yo te bie kana. Ba be ti ogugwa na mo. Egbeme ye gbe gbe kasa. Unwa. So okon je gbo my boy. Okon no kwa 70 years. Ya bu wa don't care. So funny be eni gumena. Beni be ye gume be we pone be ye gume be Nigeria. Asaboro. Imo pome mi ni ado tama wenu la gugu. Tata mi agu kafredu tame agipa name si. Because awa mi am ya ni very onia. Okeke nu azede aje ro zede awe remembrance ne. Asaboro zede awe remembrance nu tame agipa ne es guy we oke pa ari awa. God
God bless you, my sweethearty. Or when mama, you not break person house before you come Europe, so you can build your house anytime. No ma. Me makereti la webo. Nana go makereti la webo no. Error. Egani awe agbo bi ala makere awe amu wanru mi. E wanru mi. Eya le pa yo ware. Ya pa yo ware ni ya amu wanru. E wanru mi ni me makwe gbe 4 months bo je meke do gwa meri ade webo. Because he have tell say gay here. He have tell so we can after 2 children. You have so be ale kekere na te when we have child. Me make say 4 months ade webo. Egege koye ni ari owa. You can imagine the concability. Saboro owi ma bowa ogwa ni eje e agbo ni we goje boy gwana no je 57 years ibuwa. O ma ba gbe yo na we I ma gwogo ma wa ma bo ike la webo. Amoro ba ma gbacha gwo be no gwe. I ma ewo na Italy ni mejena. I ma gbacha gwo se gwa je bo bi lagwa bo sie because I ma bigo e pebe gwa ko la ti na ko la fabrica. O kono etu wisi be ya we no we se bebe ya leave. Imami go bebo na gwa ma mu igo be gwajo boja lo me mamie iwa me ya ni magbare ya fe ya na bolo ya na jesco ya na escort driver ya na fimoto imami go imami go e osa lo ba me ni kanata we je boy agbon ta kin ma we sagbon we ota e wa ya begi go we ota igelere ibo Wogije evede na igive do doto ive do bogo me ka we me kegu mi aseti bogo ma we ya doje 8 million ya kawa imaga because imam mi ebe ni wa me jalo e but ma gbo fian I go see they follow the happy and when mama I go e usaloboa ive usaloboa de no we kill them na me bet today usaloboa ke do ke mana do ke me be galumini ege pa makbu Agu when we bodo wana do bo benu kai gwa fene me mai edegbe ya ta we ime hiagbe betu salo bonam do mun hiagbe ni ime gbere ekeni wa me na gwa be ni mi gwa be ime de bania ya wari ime la ba mama la re uri ogwa na ri ogwa la re nu ga dori emi ina tota ana muhere ana mu pepe supire ana mo shuja de ni ke yeti ye wona abe mono enegbe bosie onyi me mema Oma no ni mo ema ole rewebo ni ya la webo ni je na eje ikenariri na mieme no abe mi ma no we talk it down but no problem but as far as we no talk me no ma or buse what am I going to cry for Asaboro we agi ungi abo wokuta me agi pabuwa agi ungi ya ne mi ya mi na dino denu abi bieka ni ne nu mure we 10,000 euro nu ga mi 60 million mi 60,000 50,000 40,000 euro 40,000 euro la gogo ya yin ya mi na forgive you because me ma do gbabe kinyo wi egeni o se na mi we agbota to ma me sagbo wi so I'm very happy we agbota o ma me sagbo wi nwa o se na gogo we agbota ma me sagbo wi because aga ibu wade why do I go boo a lovely obu ode a lovely me voy say but a video ge I watch that woman talk to you as a friend as a sister but when they not tie when they done where abi no come we e mani pun when you send the video re una will send there ge nemi say there but wamana seti ku weke mano gagi we wamana seti send the picture Monica ni ladia egbogbu washa egbogbu to God umana eti mu ladia na beg that dog on we kabe kama we video ni about 3 days ago that dog on we umada so who ke bebo then meje me ma oni na do ari bebo gi gwa be petu na memeke una uwemi no tame anemi ni ro me gbe una tajo me gija mu ebogbo eri wa we se me get me have bebo gbo because I dey bebo the bado aboyin ado atono na ado we awara pa record no record ije bi aro obedo akpe me gwa gbado ke ayo bogbo liwe ni do ari omo mo gbo ya so no but na go gbo ke ni too much gbe mu ebogbo at the short not
Emani bu wa owe awaja we boya mo bo egbu we na elo ebo no. Awe 7 days we wa lade 3 Joshua wo giaso. O wa ro di ogopo ladian. Wa lade wa hi no man no gbe kan 7 days. Gbe kan ne. Already 3 days wa ofigbo da we gini so to no myemi no ba gbe. Ugbe ula wa we. No ko ateno no oge. Oga nwia we ya ge ebo o wata oni wata lo le kaludokin o ta lokin a o sen nikin enya ya kin ma true to God o mana isu anyi nebere o we enje so sunu we dagmo ruda o ege emi na ma wa ba ma ga gwi kere uwegwebo uga hegwebo evani osalobo anadi afia gbe uto menu by the time we ya continue we mi ni when wa zenya monika na wa gwa hegwebo ogwa ga rudogi o maru awo ani o na ya gosi o ma ajena agwa jena agaru dogi o maru awo ami o na ya gosi o ma at the end of the day wa seti mwe wa seti mwe ogwe awe ne mi shake maje senia ije eje kiyete ajigbe oye resign di mote ori wina oje leba ene mo wogwa mother so je leba ene mo wogwa so temi no ye problem ma okay you understand no say na mo pishi my vadi mama mesie eji me o ma no we birthday o ha gbe eji we ye bana we go get 55 oh, why you get that baby? Jack boy, your female with 50. You can't walk 60 while mama. Oh, you the banana. Now, so I do my own. I don't think they add my age for waiting now. Why 45? Why we 35? You watch it. But a bourgeois, a benguame, or give me that wa. Era no time where Amy the Dioma. Tota beg where I get the kiss around on you, D. No get answer, Logan. Or who beg? You understand? They may not time when I would have my finity saga fake one or where we one, okay, or finity saga no way or my be my own. But I walk a Monica or Pieleno or Mommy. Uguetion here go. I bet you here you went where Muhela Diana. Me mouth understand. What's the look at Muhela? What's the look at Muhela? Monica yamana mu la tu ya mo pogba man we wegwe o ma no gu we wegwe ye u da mu gbe o gu we wegwe ye yes but we gu mo we owu gwe e pepe lokin abada tegi ya gbo no gidia o pia no mo ko wa ogu ho ma be wo ku no ro godo gu ye o se onu na me we ni bun iya gbebe na social media na ya mari e yes ya mari e because u seti ya ege ogoku ne obu ha agwa gedegbe no ebi mana iga manu gwa do amuna zen wa amuno so wa amuno abeg mona dey pull like and love abeg mona help me share the video I get star for badge for there my star they don't take I get badge mona dey help me for the badge abeg mona dey support this platform with badge abeg if you know say you never follow this page Edo traditional talk show. I pay more na follow ana. I heard 80,000 since then. Though I know they do live videos. I still start now. More na follow me. If you know say you never follow me, no come out anything for your body. Now to only to come here to see the day they shake nash. Who are the beg the day for Gikebe. Who are going go work one. Emana be only go work one. It's why no one make an uda. I got bobokane. I give for being it. You understand? So Wala go why my follow a page me na make una follow this page na jolly na shaking nash body na it so my sister Asaboro go and build yourself before you be before you reach 57 years because I hear say na 45 50 years now you the clock now although your friends say some say 40 years some say 38 years if na 38 years now you dey now you be like this e not good. Now lovely tell you say may you try to maintain yourself, hold yourself very well. Just look at it the day. Look at it. I carry for front, I carry for back. You see, I don't be anything. See, you see it the day. Asaboro, you know if you do all this thing, you know why? Because if not be Panadol,
It not fit be like Panadol. Now the truth of the matter be that. You understand? If not be Panadol, it not fit be like Panadol. Ere no salobo ya jiwe. Ere o ya jime. Eme soro no salobo jiko. You understand? Most that not about me with Fred and Infinity Saga. Must you come to social media and chat? My Infinity Saga, add that for me. From Vitona Kamawa, where they don't know go your no, na me add that for me. Add that for you. Wag a video, then I will. Okona my kinokia. Why kinokia? Oh, yari diary. We are coming to say every way, but Fred, we go see me. It back here, me. Because Abe managwa kanania. Eka kome makama megia eredomio. Eya ma eredomio Asaboro. Una buwa doka mije Boyi we. Rudabita we. Iki akawa. Beni we akawa ninia. Menak mojo bo wano kauno. We do wano gigbe no. Or wano giwevano. Uwe gi meje wano gboro. Eminu waki wa waki. Evaki na waki. E blakije webo. Ona ya gbuke akeka ori sedo ye vato ki evion toyi oya papa va ki pape ve oji go bazo wa ki go ha zo a what that me ome so la gogo Asaboro do aro yeme oni emi rokpa ro yeme bene gbe agume ja bi o ma mi ne mi rokpa understand ro yeme bene gbe agume ja bi ma ho the camia where we Fred do time agipa noga OMC obe we talima obe do we pressure myself igba vali pressure ma do OMC igba va meji kuno na o ke ogbera berio but igba va mejo. God bless you, sexy grandma. You see, I can't marry for mujoga. I be only way more Ladian because I have more Ladian Bania. Only at TV, I will live video for 10 years because Nika working in Nazi Mijema. One year, I had to teach ya gagbe. Yeah, go get to TV. I will tell you that attitude. Oh, a picture of me now. I say, I be oh, where you imagine where I work here or whatever. Oh. Ah, why ya gagbe mazete we mo yin wo ko na ibe we na magu egwo we o wi egwe o abe tete na yi agbe ya lawa do ma no rowo ogwa we nu ki agbe lawa abe ma no masabo wa e no wi adogbe owo ko ma be lawa iya wa ta abe ko na abe GBC ya wa de ya la ya wa gbe GBC abe GBC e no pa do gbada fe tin la yi we GBC re ija gwe magi ono ti we omodo because of do we jolo si what we rogodo e wo ze nu na bi oda fun tun ere una do we ni agu we gbe expect we bege o si en wa na ni o boje mi no mo o salo bege gba eni ka o no te do ni ege gba e ke do na ya ko wa ni ege gba we na oda fun tun we ni Infinity Saga no ro ni age face ni awa face vi atie ne no bia yi we ni afase oni god ni o me gbe na gbe anoni no gele me gbe na gbo ye repu o moje mose go mo pe o de me o Asaboro aba be go da foto ni apiko e ga don o se no na gbe na gbe you can imagine we na gbo da foto we emi no gba ni ori bari ko emi nu ati ata na no ri eni ma gwe dey no da foto me epa emi ni ya gwe nu wo kpia na ye amma ba ge we ni ya gbe ruda ya magu ya we Infinity Saga no my do original no o man we go ipofred we ije kire live video ona ya comment le luwe mo gija ipofred we video veni meje a gele ipofred me all ya di na me the platform away my brother
onuri mena were gbela ola wo ya ya do akekekeke because oga mi no wa be gbe me no towe wo do mudia infinity saga emera meje go ri era rije wa do mudia ne asaboro we mudia ne gbugbo efone. Did you stand for yourself finish? Omaka ma wenu da clean egbe we up. Nuje be na gije boyi, nuje saive yana. Ra nuje be na ginye. Uwe a lovely wobu ta. Because when we know ya me vivie na yefun, o mi me Monica we mommy ekun weni. Owa ma na vivie ji igba mo ni ne. Monica no bi me. Igba mo e. O le bi e yi e tin akun e ko. You understand? So la wo Asaboro. Ma bege gbe me nana. Igwa vun soto. Ona be wege. Ona be we. Ona do wo we fie. Udege. Oje gboft. Yeah. My body is so straight. So saloba jime gbe igo ni okpa. But be me yari ba imomo. Ogwa jime wa ye fie soto. Na mi me so nia e kwa gwo ma na do do odo wo gwadi gedige because when wana jena na wamaji kebe wa ladin do you know wear tight like this and show us your nyash wear tight in the 20 wajona jwe mu kebe my man fie ge here ni mabege you know waji kebe wakele. Many people they wear nyash to come and shake on social media. Also, na mi kebiya. Wege. Here go we go you big. Argument. Area wow. Only said the day 57 years. Messi age. By this time next year, 58. The other year, 59. The other year, 60. Come to my birthday and see what go up there that day. Emi na kogoshi. Or man no really okay asunu we dagmo. La wo Asaboro ime ni ya because e kia de. I want to do better. E kia ne gbe oho. E kia ge ma bege ni we na e kia ne gbe oho. E kia no ye kwere. E kia iwe ina human. Ina are 80 years. 80 years. Iya je awe. Ima na seti we. Iga idi okpe ani. Me tota aga be na iwe ne no pe tota aga. O tota aga ke ni egwa do ni wa la lo. Oh, no, I can't, you know, you tell me, I lalo. Asaboro. So, I'm a hota, I went to mama, Agbota, Hallelujah, no mama sagbongi.
Wajina, I go Tanana, me a waro, because he suffered with a go my sister, who said, Paddy me save a weapona. A sitting image, so Paddy me save a weapona. Who send me a man to do day by Salobana where a woman, wow, Salobana, he made on a bow gene. Bemena do ye kai ina were gbe do ye roboto ina do ye regbeke ina do ye pekeke ina do ye kikiki. Did you see it? Gay. If was a ya e boy ni me o ri ne mi me do wa me no wa ere de na e oyi e ma se go yi organic. Thank you, my sweetheart. Dage ije poto egbe mu me wa no ima nyenyenye ni do we eya wa vo gbe ima heje gwa gigigi ni do wo ni san be na rie fry pan gbe ke pai na ikebe ne superfo ikebe ne wege a ni gboge 2 seconds. Take your breath for Jesus. I hope everywhere fine. Love you all, my sweet people. This message I give my sweet sister Asaboro. Me and you know the fight too. But if you want to fight me, begin fight. I don't have problem with you. But if you have problem with me, carry on. I also know how my Bible tell me I gikpa. Eh, but Freddy we go no wait with my mind. Then na when I mean ya na why we okpa go ya hin. Now your boyfriend now. Wo ge hu ni ana mo bo de ni ana deport o yan. We go yan we re ma pari awa na yan wo wo le ri o. E ma de ma ta no ne bo agbe mo gbe no ta ma be me ho yan we ma ni wu ni. Because they manage the ragbo. When the social media na igele group na that man for be the best for Nigeria for MC. Because I dey go party where if I go Nigeria, but I never see that man they do MC. No, I never see him. Okay, oh, love you all, my sweet darling, because a guy made dinner. Or don't know, but major we are good dinner. A boyfriend, the guy, no, imagine that for me. Mama go young. My guy is coming to my place. I want to cook and shower myself. Near ko wa. Then the bed now, you know, that I change you here. Wa yo. Or what we only did you go there. Ah, so. Ikebe ya ye ko ikebe so ye kokoko. Ikebe so ye jalo. Mama, who be that? Well, I don't want to take concern you. Aproko. I don't want to take concern you. Say, Mama, who be that? Who be who? Eh, do you want to know my sweet poporipo? Good night, mommy. Good night, my sweetheart. My sweet poporipo. Saloba no deba we ni ka no fia gbo mi ne. Our mama. Love you too, my sweetheart. Love you too. May God bless you all in Jesus' name. Wala go wage amie mata nagata.
Omana beni meje, o me video so ni mewu. Oma what me weje boy a video na iwe. Stop. That is why wa me we isagakpe. Esaga me just 2-3 times. I don't back me isagakpe we live video na or a pizugbe. Because we don't we may not that give any. Or say na saga video. But today, omio we or see a life na wagimaya dolu ni imagine na je owi o ma no guja gi o ma gba wagia egbe me. You understand? So my people, Rita is of your Bama Tene, Orito. I always say, I love you.